Hello, loyal paite ho amasa penin na bon chavin kumtha chibai khan PV tu chung hin 3096 days kiti 2013 na anake release to explain hin bol di uhi amasa penin hiji channel adia hi anglut masa pen nahi le lungsi nin like share subscribe nana bol dingin kahin ti mi nahi rimun ki pa na hin numei khat hi bu bang la hin sketch in hong ki tolin pholo changlovin hong ki ngata nahi anung langa patna pasal khat hong pa chun numei nu chu azum su hi ding he zi in bathroom lang chu agavet pi masanin hichi zo chun hichi numei nu chu bathroom in asol tan hi numei nu jong bathroom sung adu na hin numei khat hi amu in ke hi natasa ka hi min kidnap e bol hi tin akithu pina anangai chan ana sejin hichi achun photlo changlovin ki chata in ahong kinung hejin hichi zo hin kumso ta masang chu ahong ki mutan hi ichilai pha na hin natasa hi kumsom bebo ana hin alazin apain bar khat na hin ana puzin hiti chun apain aloe gol ho chu to hin khunum tain ana mangtawin achanu natasa en jong apa chu inlangin ana puita na hi hu hongwa hin natasa jong alup na pa na hin hong thoda in iche hin anu in ipidinga na pa to bara na chiwan ham atile natasa en jong anu ko machun azo zo asesin barin kachi hon pui an tikit tan hichi chun anu in jong aban na panung nazui kit dinga hele kasol loading na hitai ati pi in hi ahin la na tasa en kapaen barin ei pui pui ati te te pha chun anu in angai phe chu khatve abe api in hi hichi zo chun na tasa jong lunghang ta in skulin akigun achi ta na hi anung langa panin anu in ningai damin ati wanga chun na tasa in anu lang chu ve talovin achang se in school lang chu azun zun jing ta nahi hichi pe lai ta hin ven kang set khana pa nahin pasal khat hi hong da in natasa chu amanin hichi ven sunga chun aheng lu nin aman jong natasa chu mun chum langin apumang ta nahi hichi pe lai ta hin numei chapang khat hin thilum chan ho chu amun ahin la ama in ima cha in anagel pu nahi hichi zo hin mi phalo pa jong chun numei chapang natasa chu ainin han pulutan hichi a inahin mun khat na hin room neu khat ana simin hichi natasa chu guthim chan ahong kozin aman jong natasa he thailo na ding mun khana pa na hin ahong ki thol do kita na hi natasa jong ahong kha do le hichi room neu sunga chun ana umtan natasa jong apengin nei hu do vintin anu apa nakovin ahin la koima ahu do ding an pun hi pachom kha zo chun hichi pa chu ahongin natasa chu ne ading ahong pen hichi zo chun thibbe chan ada hlakita nahi natasa jong hichi aum na chu athim le lu ji in su na ding a hepun hiti chun akimo mai le le jing tan hi nithum lang chu chi tan hin lai chi pa hi kho he phalo ima cha bolo ve danin an umin hichi zo chun natasa ko min ahongin aman jong le khabu nga so laya liang ho thusim chu ana sei pi in hi hichi ahin natasa enjong kanula kapa ko min nei solin anatin ahin hichi mi phalo pa hin natasa tu sei chu ana no pi pu hi natasa nu in jong pharsi in news ana ve ve jing jin iti la kachanu han mutadi vamtin lungen thei ta en hin khu ana mangin hi natasa hin sun le jam jong a thei te pun hian pan light ho hi an tha ji ting zan hi ding hi tai tin ana gel ji na hi iti chun ahian pa mi phalo pa jong hi natasa kom lang hin ahong kinin ichini ahin natasa en an ko te dinga le kha na ji chu ichi pa mi phalo pa hin ana simin hi aman jong natasa ko machun nanule na pa ten ken sum kangai cha zat ap taka asiwa hichilai mo na pa na hi kala do loading na hi anati na hi ichini a jong hin ichi mi phalo pa hin natasa chu nasatain ana sugen thejin kasai se nangai lo le buzong kania sa ji loading nahi tin luhang tain ana dalata nahi nikhat hi gel phalo helin police hon ven akang nei zo se hi a inule aven ho hi an khulu nahi aji chu natasa chu ven ka nga ana ki pu mang thu chu sipai hon an he anu hi hichini azong hin wang phatum ta hin hichi mi phalo pa hi police ho khuna panin jong ong su chan police ho chun hichip mi phalo pa in sungge chu camera in anaka mun anada hata vinahi hichi zova hin hichi mi phalo pa hin natasa hi ani ading adon ding ana choi pi in natasa jong
avelin kanula kapato ni kimutu sa atan anatin ahin la hi chipahi ananumpu nahi Natasha to akihuma na hlanding achun Natasha umna romahin fon khat hi anakoi piin hichia panahi tilngai cha na nei zongle ikihuma tingle 9 seji ding hi tin Natasha ko machun ana sei piin chutingle amahin Natasha ko machun hichilaya pana zamdo ding hin gyal ngai ngele ai ti a nom den ding hi anati nahi hizohin nizakha len somgi leni thumchu ong lingtan hichimi phalo pa hen Natasha chu ani ading agatha api kita nahi hichini hin Natasha en ni ading anapi ji ho up kuna chun akhu chu akisu kha adanin anaboli nahi hichiji chun ahian pa hi analung hangin dunya pana hi nang hi buzong kan tha ji loading hi tai nangin hitia hi kabutha ho namosu chat vaji atin analung hangin hi ichini ahin Natasha zong zam do ding na tin hin la khat pa hi pasal le atha hi ji in aman zong itin ana sei pe ni hi hichilai muna pana nazam do thailo hil ding hi anatin kot anakam khum kinin anada hatan hi hichini a pana hin hichimi phalo pa hin Natasha hi nithum nili lang an le tui pitalovin gilkil dangcha anathu sa atan hi iti hin pha chu ahung chi chi in Natasha zong akum hong tam che che tan chuting le hi chi in sunga a zong hi kumli lang hi na hling tan hi Natasha zong ahung nunga atan ni khat hi chi akihan na rum sunga le kha sim sim pe na hin anu mei thinei pha chu ahung thung tan hi ichi hi ni sang khala ni zugup le ni som ko le ninga thin ni ana hitan aman zong ichi mi phalo pa ko machun lungsit ta in commanding thildang nehin ngai tu pi in atita nahi chutengle Natasha in mi phalo pa ko machun kezong apam langin nei pui do in atitan hichi achun ichi mi phalo pa hian pa zong hin Natasha hi apam langin an pui do ata nahi Natasha hin kumsot ta zova khowa apulang hi amu masat pen ni anahita nahi hichi zo ni khat hi ichi mi phalo pa anu hi ahongin anu injong achapa ko machun kingai pi na nei hamati le achapa hi banga hoi mohin koidi mo hoya ka kila adham atin ahin la anu in achapa sangkhola pa na chun numei samjang khat hi an la do in hi chi ipiham atin achapa chulung hang ta en anada thata na hi ichi zo hin hichi mi phalo panjong Natasha chu room neu khat na hin an puzin anum lo adalovin asam chu ana che pi tan mi phalo panjong Natasha ko machun hi cha panan hong do ki loading heta anati nahi phachom khat zo hin ni sang khat le ni zegi le ni som thum le ni segi ong ling tan Christmas ni khu chu ong hi ta nahi ichi ne hin mi phalo pa hin hichi Natasha ding hin le khabuk tam ta zong an choi pi in chuting le camera zong ahin choi pi in muntin om na ho akiman cha na ho akikap theina dingin phalna chu apita nahi Natasha zong hi chi ni kho hin aniki pa le in mi phalo pan zong Natasha hi an lungsi se che tan alang khanin anu in zong Natasha ding hin von hoi ta khat hi an chon ahin la hi chi ni kho zong hin anu hi anakap kap jengin api in zong hichi Natasha nu hi ana hliam jengin hi hichi zo hin Natasha le mi phalo pa chu ong ki mukinin hichi mi phalo pa hin Natasha ko machun tuzan na ko ma kaungi ding hi anatin hichi zana hin hichi mi phalo pa hi Natasha ko min anagi ta na hi ajing ni kho hin Natasha an zong ke zong mun chu min nei pui do in pam lang kamu no mi anatin hichi ji chun hichi mi phalo pa hin ahila ka sei nanup ding hi atin Natasha zong anup ji chun mi phalo pan zong bar ho hin an pui ta nahi phachom khat zo hin hichi mi phalo pa hi Natasha ko machun aga gi kinin Natasha zong hun le lai dung ho ni vet sa o anatin hichi ji chun Natasha chu pamlangin han pui do in hichi ahin Natasha zamding an ti ji chun hichi mi phalo pa hin phat so na ahen na ngai chun aga hian kit ta nahi hichi zo hin ni sang ni le ni som ni le ni ku chu ong hling tan ahin la Natasha ko machun tuni gezin insung cha lo dan zong imacha na bol thei lai pu atin analung hangin Natasha chu na satta en anasu gen the kinin hi chi zowa chun ahen na ngai jin aga hian kit ta nahi ni khat hi Natasha chu mun khat na hin han pui do kinin hi chi ni khu azong hin Natasha ko machun hi chi laya pa na zam do ding ahi lo le
mi ko ma ka thil bol ho hi nan sei do nge le katha ding nahi anati pi nahi hi chi zia chun hi chi ni kho zong hin Natasha en koi ma cha ko min zong ki thu pi na ana thum pun ahin la alung thimahin mi e ki thu pi ding le o tin ana gelin nahi hi chi lai muna pa na chun ahung po do ki hlon tan hi chi mi phalo pa zong chun Natasha chu hen na ngai nga jin an hian kinin hi chi ne hin Natasha en na radio angai na chun Natasha hi kum so ta pi an holova anmu lo tu su a an se chu ana zata nahi iti hin pha chu ong chi in pasal pa ni chi Natasha hi aji bangin ana gel tan chu tingle Natasha en zong ije pasal pa hi aji banga ana gel kit ai tai pasal pa en ichi Natasha hi aniawa pa na ana dei cha na chu tingle ama ji a hi mun khat hi ama hen na dimomonga ruma na sim thu chu Natasha hi ana sei pi in ichi zo hin pha so na pa na ana hen ji na room ne wa chu Natasha chu mi phalo pa hin aga hen kinin ichi a hen keu chu Halloween Natasha hi vo zong ana ha vo le in hi Natasha en zong hi chi mi phalo pan abol no chu le kha pe neu kha na hin ana ji jin mun kha na hin ana khol jing jin hi iti hin pha chu ahung cha lin ni khat hi ama ni zong mu bangla ki chim dinga chun ahung do hlon ta na hi ichi hi abul langa ina se chu ana hitan Natasha zong jun than akile min ba room langa chun ana chi in ichi a hin mei khat hi ana ki mu pi in ama ko ma chun ke hi kamin Natasha hi min kidnap ei bol hi lungsit ta nei ki thu pi in ana tin a hin la hi chinu hin apaw a he lo ji in ana da thata na hi Natasha le chinu ki hole a chan thon chu pasal par ana muji achun alunga hangin Natasha ko ma chun koi macha to na keu loading vop zong na ki vop loading hi ka ti hi lo ha matin Natasha chu ana vokit ta na hi ji zo wa hin Natasha chu gari chunga pa na chun room sung langa chun an puilu ta na hi Natasha en zong le kha aji ngai chu aji in akoi na chu ana dim set tan Natasha zong akum som le get a birthday ang hlin ta aji chun a hian pan zong birthday ki han cho pi in Natasha to hi chu ane khom hlonin ang lam hlon ta na hi ain velova cheng hon Natasha teni ki man cha chu amu win ahin la ji cha danin ana gelovin hi hichizowa hin Natasha le ahian pa zong hin ki pa ta en bu chu anani khom hlonin chu ting le khat hi aki ngai do danin ahung hlan tan ahung ki ta san tu hlonin ni khat hi mi phalo pan zong Natasha chu aven chu asu thing sain ama zong in sung langin aga lu tan hi hichizo chun Natasha en zong kot chu ga vet le akyon ta ji in ichi hi ba chan se hi atin ana zam do ta na hi Natasha zam do chu mi phalo pan a he do tan ahin la Natasha mun gam lata ana gei tan del pha chu ana he tapun hi Natasha zong TCP khat ko mahin ana zamin akithu pi na chu ana thu min wang phatum ta en pha chom khat zo wa hin police so ahongwin Natasha chu a in langin aga tha ta win ichi chu mi phalo pa hin a het do pha nin train lampi khat na hin achi in train kitali sa tangi anati ta na hi ama hi amin basement akiti na hi abula pa na ina sei lo chu achai ni a hi amin in sei bi mu hi basement hin isi lo ding le mi khutna athi sangin atin train chu anakitali sa ta na hi ichi zowa hin Natasha zong anu kom lang chu ana hlungin Natasha nu in zong achanu komen ngai dam anaki thu min anaki kol tu hlonin hi ichi movie explain hin bolo chu hi chan hi ai ta na hi lungsi nin like share subscribe ana sumil pote na bon chawin damsel chi tawin ka ki pa e